Haga Jylla kai Subroto Cup under 17 boys bat kadai ka edition ka ban riu PUR. Haga ni ka Jylla kai ka bahap ka pool D haparing ka Jylla Meghalaya persya ka Jylla Tamil Nadu. Ya ka Jylla Meghalaya mentau senam la mikmat da ka Assam Rifle Public School East Kasihil Shillong. Haba phai syakani ka Jylla kai ka Jylla Meghalaya kalayo bat penki jar ningkong tang ha ka minit ka bakhat ar. Badai lama kena ke shigol ki kena elekai jong ka Tamil Nadu ki kelam la syu ban sigoleng adu bukot ka kela step. Bad haga kelamin ka Jylla kai ka long maria kai haga babaro artli ki kenhun ki kelam la ban penki jar adu bukot jong ka kelamin. Badai lama kena ke shigol baga Jylla Meghalaya ka layo ban tap haga kela step la penlong ya ka bakan khore ka nam job haga ni ke Jylla kai dai welanan. Bat leng baga ni jing job ka Meghalaya kadang don jingerman bani Rung syaka Quater-Final aga baga don haga kerdan bah kli du haga mij ya keng point aga baga job ya baro artli ki Jylla kai ki jongka. Bat ka Jylla kai ka babut nang benta ka Jylla Meghalaya karnong persya ika Maharashtra ka bani lekai haga khatra tarik mentau menai Oktober.